Okay, lagu part yang guys bikin punya show lagi. Menta kasngi ha ka arpulai terit layo ban pelat pat ba ya ka wei ka short film ka bakerteng Echoes of Adolescent ka balapen mi ha ka channel IS channel bat ha ka te kasngi lawan ban pelat ya ka te ka short film da uban Teodor Lingdo MLA jong ka Mauken Reu constituency bat ha ka jingdon lang jong Isen A Hing president jong ka Young Minds bat ha ka jingdon lang ikong Lucky Dikharsity General Secretary Meghalaya Filmmaker Association Kirshan Khamdej bade producer bat ha ka jingdon lang jong kiwi ki riurang ba bat ki aktor actress haba ai jingkren ha kaliang ukong san ban Teodor Lingdo ula ai kitin kit bok kit riang bakin la ban penmi shu yakum kini ki film ban laj na ki jing snew jong ki khun sam la ban laj ban kta ai ki long ying long sam ka bakit jing mut hadu katta ban yai beteng yakum kini ki film ka babatai shai bakat no ki kmi ki kpa ki trei shitom na ka benta ki khun ki kti ban ai ka jing nang jing start ka babiang henry ki kendu jing e namar ki khun ki sajla e Mishwar yang dikirim kamu itu Banisha jadi betul ban semua komplit program Mishwar nak yang cuma so ban penpau yang jing so komen ada kupor hadirin bagi yang ketua short movies kaba anong kepala kata adu kata tangan tarai. Kadai kembali kau tambah order jimun. Di hari lumpur naso wanai kumlai ya isamla Kirshan Khamdej. Ibadai I director jong kadai ka short movies. But nasukwa bani tu ipi ba yai ngai undu apa konspirasi kejongan. Hadirin B1 ban shoot yang kawai ke movies ke jongi bat kita kawai ke program ke pamen me di nadu te kesini na juga kontak bagi dia phone nomor beliau masuk kenal ban ai save ya ki khon samla ke jongi ki badan ya kasap ke fam ha ke no kam bat kham tam ha ke kam ke dei ka anong no ke sektor batamai na ki khon samla ke jongi dari lumpur langsung menaik kumlai lagi ramba samna ramba di bidang langkat bangi iba isne hing bedai perlok ibang la itu itaw na dipor di pemensua bang sukumen bangi kenduk nangkum ni bang pilok wai lagi samla ramba bayi cai bedang demen sim bantrai namun tak berkentir jadi ikut samna Hakadong kathai jong kathai ni boy bat kunjut dong ta kali bercak ni. Ni sukumen nang ni ngedang lang ikong khasati belong justly jong ka Meghalaya film. Na sukumen chikat dai namar kane kate ka scene ka ba anong no balai ka basa. Ilai kundu mo habagi khun samla kinong shna film kiwan ban kirpa na unta penyadon lang. Hagindu por ngeju kundu lang. Bat ngeju ya kendo begini kebetulan dikatakan bensin sangat penting ya kakak film apa kecelah kecungi so komen yang dikepor wala kampoi kamslan na try ke traffic jam kinsai ki maslain ma sunat ke kedang langkat dua adu is jai hills na bidang chane untuk pemang sutu pemadasi kamde kasngi ke ba sok yang ibalik kawan te so wala kumplay ya baru kinong idam benta crew member juga dengan movies, but kunjo nasoban penpau yang kecil sokemen yang dengan jingai kerteng kejompi, Echoes of Adolescent. Eka ba pila perkata, nama hagani kejuk kebementan ini bagi khon samla jumi, kinop hagi kiba kata yang kalau ye longsen. Lalu ikran kawai kebentar lagi itu ibi kebun ke ba nyaman ikai nyaman kan hendak ibi pisnang itu film kebegitu cuma ada datang kebentar berfikwa dan continue yang itu film dulu kan lo nomor balik itu isu tu ba kan itu film kebatai syai bakat lo kikimi kikpa kitrai sitom na kebentar kikun ketiban man ai ke jinang di start kebabian
Henry ke kendu jinge nomor beliau bagi kon disaila. Haba saila iki kami kipa. Pai adu adin. U aktor mau u habban layu manaban pulingha. Umdai ba ku aktor mani ban pulingha aktor du biang ha. Ngina pai na long sedong. Ka karakter, ka personality, kadai ka baru beliau ai. Yung hukum kena o kanang heknasan hagajing Najistan. Tingray katu kadai kajingisay kaban tau ban kaban ay kan nuksa ya kilongyek nuksa jongi kibay kandu hukum kini kiki bro. Ban nagaliang ka jong na hadirin bangalayo ban wan kong kini program alay sin nagcukran niya kadai kaway. Ba kung nunang ningin niya chakman nagabinta manginang ra ya gani karukom kasat ko jongi wede bagi kasi movies jumi. Hana gidon kami ya ka support nagalian government. Gidon kami ka jinga trailer naging tag pai ba. Makan mau ki por mensua. Lara nia pai ke kini ki film kasi ngom. Para mangiru nian ke. Nian ke no beliau. Ni ilong kamkai ni ikopte ngimya encourage ki jong na jong henry menta kumbang ni hakini ki nyok pas na ngi kaladan lupa kaladan ta ka jing ai musim ka jing wan chakman banginya ai musim pp tibet ya kani pp ya kani ya chakman ngi ai ketika mon ketika dia mon kata ka de ke badon kamtam namar ke por ko menchua ki ti movies bangi kasur syai, kadul syai, karong syai, mito itaw. Dahil ang ganyan. Henry mentang na nagpay kaya ito movie. Karo komring na nung siya daw. Kamera mo lang, kamera ka pa ba? Kimli, kamera mo kumli mo tayo. Karo kom sinay, script ko kalapiyang ba? Karo kom kren ko kalapiyang ba? Kam doon siya yung doon na tayo. Baganay ka movie, ka short movies. Kanyan. Barok din tayo kaya na iba kadai kay kan nuksa ng rigo ba. Bar haju ko na kalian kejongan aku ako ng ipi. Ba bayday pagkakam bansinak. Kidan kumjong I kersan kunday. Kidan iway deh. Kiba sultanat banat bat sultanat ban sinafin. Tinray aku ako ng ipi kuway. Kalau ban pentebet dia kan benda. Pidon kam dai, pidon kam support, pidon kam kejingan, nanti nong song bagi kibri. Baga bagongsan dai kadai kai pa minta. Limba social media, kalau baru ini baik bagi ani se. Kam dai ban syukut menok tangko social media. Kabangi idon kam minta. Ban kajak pendriu. Haba ketin, kajak pendriu. Identity jong ikan nongja. Idon kam kai. Idon kam yaki cinema hall theaters di Bobia. Ngilan kam mun akidi ki headquarter ki jongi dari komisyon nong story na po joy po nongpo kaleng ngilan kam yaki cinema hall di Bobia. Tigata kadai ke kamram jonglo ke kamram jong sarkar. Bad kani kan itu ipingan daya keren. Bad chief minister ban perkat ban consider. Namang ngilan kam tambang yang baniya step by step. Ngiaban lepa. Namang ngilan kam ya jinge trailer. Bangin wani ka jinge bangin umya bisi bangin umya keno lada niya ta katapat nga nito pingin ng polisyon. Handa gidi bani ay musim kung bangin teori ni kam. Nagaliang jong producer jong kanika film ulapan pau ke jing sngo kumen ba ulayo ban shnakum kini kijat film ulapan jing kersyan ro nakipat ba bakin ai jing kersyan shu kenang ban la shu ban penmi yakum kini ki film. Kulit barok dengan ada kersyan kendai. Untuk sini ni dah berlanjut ke mana kau panggil ayah menulis ya kena short film kepala ayah kita yang ikut sense dengan keempat dia pergi payah baru berpindah jikishan dia kena short film kejongnya tinggal persang kepala penwandur ya kalau komring ya kalau direction ya ki artist performance kita senang ayah mesin ini senang pedih ya kijim bakal kejongnya karena menginang lah benda bahasa dari sikmat dengan kerpak ni pergi payah baru kau
makin era belum share ya ketika short film jungi agak IS production YouTube channel. Kini ka Echoes of Adolescence kamu ba kejumut jungi yang ni kalau makumno ni im hangpor jing long samla but lada ngim perwaya ga jing ke jungi ke usok ni yo ke da kaga sini bersawan te ni long kejikai nam lagi pepa kalau ba long ini ban husia ya ga jing ka ko jungi hak jing long samlai kenapa kalau we jungi kan long kapsyai kumni bagi dia ki ya kalau baju sesiapa kan gini kam snap film bagi juga kan doim mah menrindu gitu kan te dia mensim lah lagi praja benriu lah lagi ai mensim yang ini dah bagi share ya kan ni film ke jungi nomor bang dia ki artis junior ki mensim bah bagi interest tam shishu lah lagi bebas dia sih Kami nak kau film juga kaba lifetime ka mano. Te ni sapentip ya ka por kita naik bagi tarik ni sapentip dalam bila mana life simba.